ji sedema berdewamiya şer û pirsgirêkên aborî û dijwariyên peydakirina pêdiviyên jiyanê li tevahiya Sûrî û herêmên bin kontrola Kurdan de parsekî li nav bazaran zêde bûye. Dema mirov li nav bazara bajarê Girkêlekê dinêre rastî gelek parsekan tên ku hinek ji wan kesan mirovên ji deverên dinin. وضعية سوري نخوشة ومحتاج بقرن وتستسمى بناي وخدي كساري كارية كسيناكي وبخدي زلامي معاملة عادية وخاني إيجارة ومن غسالها ونبراتها ونتلفزيونام هيا وبخدي برا كساري كارية مرناكي مجبور كيفن دقرن. Ehmed Rizqo li ser karê xwe ji zêdebûna parsekan gelek zehmetiyan dikişîne û nebûna çareseriyên herêmî û navdewletî ji bo rewşa heyî weke sedema belavbûna diyardeya parsekiyê dibîne. تشتكي عجيب يعني انما كسي فقير ناس كن وكسي غويروتي بارسيت كي ام ناس كن يعني هذا دواجي يعني زبونك يقوري مطعمي خوارني بخوي يعني هين بري قدرنا خزده تديب قركاي قرتن يعني يقولوا لي هاتيا قوي تخوير مطعمي جبروا باغز يعني بو تشتكي عجيب وغريب باجاري قركي لقيده. Hevserokê Encûmena Xwecehiya bajarê Girkêlekê Remez Mihemed ji dengê Amerîka re dibêje ku wan berî niha hewl daye ku bi şêwazekî mirovahî bi parsekan re rewşa wan çareser bikin lê ew di xebata xwe de serketî nebûne. Loma ew ê biryarên taybet li ser kesên ku ne ji vê herêmê ne bidin. جماري واناكي وكقوتي هناك زيادة بن ربما يكددو محتاجي تشتكي حالتنا خاصة بن أما أو جماري قو نج باجيرن أصلا أمي إن شاء الله بيجن أمي منسقية هنا بريارك أمي جواناج باجاري قدر. Rûniştvanên Girkêlekê hebûna gelek parsekan li nava kolan û bazargehê weke pirsgirêkeke mezin dibînin ku hem bajar ne ciwan dike û hem jî rewşeke ne ewle derdixe holê. Ew bang li saziyên berpirs dikin ku di demeke zûtirîn de çareseriyeke giştî ji wê pirsgirêkê re bibînin. Jîro Mîtanî, dengê Amerîka, Girkêlekê.